Ćao svima, sa vama je Fratelli. Danas ću vam pokazati kako snimati igrice pomoću Camtasije. Camtasia je, svi znate, već program za snimanje desktopova. To je ovo. A igrice, tu postoje Fraps i razni programi, ali ja ću koristiti Camtasiju. Zašto? Zato što najbolje znam da editujem u njoj i pa otprilike zato. Znači, idete ovde na Options. Svaka igrica, ali bukvalno svaka, imat će ovde Video Options i imate Run in a Window ili Full Screen. Da bi snimali preko Camtasije, kliknite na Full Screen, na Run in a Window, pardon. I to je to, kliknite Apply i OK, i eto ga, Run in a Window. Subscribeujte se na moj kanal na YouTube-u, dodajte me na Steamu, Fratelli123, lajkujte Facebook stranicu i Twitter nemam. Haha. To je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sledećoj. Ćao.